ин мероси ниҳоят ғанӣ ки рӯҳинёгон дар он нӯфтааст бо мазмуни баланди башардӯстонаву инсонпарваронааш ба ганҷинаи моддию маънавии ҷаҳонӣ ворид шуда диққати оламиёнро ба худ ҷалб кардааст. тадбирҳои тақдирсози бузургмарди аз табори хуршед дар роҳи зинда сохтани хотираи таърихии миллат ва эҳёи кӯҳанҷашнҳои аҷдодӣ. чунин марди донишманди миллатдӯст аввалин корҳое ки шурӯъ кард шиносондани миллат ба худи ӯ ва ба ҷаҳониён буд. халқи тоҷик эҷодкор ва падидоварандаи ҷашнҳои бостонӣ ки моҳияти ҳар кадом ба шаҳрдӯстӣ асту созандагӣ. нигоҳе ба таърихи дури шаби ялдо ё худ шаби чила, ҷашне ки 7000 сола таърихро дар худ гиреҳ мезанад. бо номи шаби чила то имрӯз дар саросари кишвар маъмул аст. онҳо оташ меафрӯхтанд, гирди оташ латифагӯӣ, ҳазлгӯӣ, шоҳномахонӣ ва қиссагӯӣ мекарданд. шаби ялдо шаби дарозтарини сол. одобу русуми ин ҷашни бостонӣ бо ҷанбаҳои инсонсоз. шаби ялдо ба он сурате ки шаби дарозтарин аст ва аз ин баъд эҳсоси дарозшавии рӯзҳо ба вуҷуд меоянд. кӯҳанҷашни тоҷикон ки ба рӯйхати эътиборноки созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил гардидааст, акнун шаби ялдо ҳамчун мероси фарҳангии ғайримоддӣ дар қатори ҷашнҳои наврӯз, меҳргон ва сада чун мероси ҷудонопазири аҳли башарият таҷлил мегардад. эмомалӣ раҳмон, эҳёгари ҷашнҳои миллӣ. шаби ялдо. шукӯҳи тамаддуни асилзодагони бостонӣ, ориёиҳои покнажод ки тоҷикон яке аз шохаи пурбори ин дарахти танӯманд аст, ҳанӯз аз оғози таърих тимсоли оташи ҷовидона шӯлавар гардид ва нури маърифати он то ба имрӯз олами шарқу ғарбро фурӯзон медорад. ин қавми хушноми ориёӣ тавонист дар тӯли таърихи зиёде бо дастовардҳои илмии нобиғагони худ ва падид овардани шаҳрҳову эҷоди империяҳои бузург ба зиндагии мардумони ҷаҳон сабукиҳои фаровоне биёварад. дар радифи ин ҳама шоҳкориҳо халқи кӯҳантамаддуни тоҷик боз эҷодкор ва падидоварандаи ҷашнҳое мебошанд ки реша дар бостон дорад ва моҳияти ҳамаи онҳо инсондӯстӣ, табиатдӯстӣ, ҳамзистии осоишта ва суруру нишод барои аҳли башар мебошад. то ҷое ки ҳатто пажӯҳандагони осори таърихи ҷаҳон низ қодир ба инкори дастовардҳои басобузурги миллати тоҷик набудаанд ва аҳли инсоф ба ин бузургӣ эҳтиром мегузоранд. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон миллати бедору огаҳи тоҷик бо роҳбарии сарвари оқилу оянданигари хиш пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тавонистанд ки асолат, фарҳанг, забон, анъанаву суннат ва мероси таърихиву бостонии худро муҳофизат, эҳьё ва ба оламиён муаррифӣ намоянд. давлатҳои ҷаҳон ва созмонҳои байналмилалӣ тоҷикистонро ба ҳайси узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфтанд ва тамаддуни беш аз 6000 солаи миллати тоҷикро ба унвони нигини фарҳанги олам эътироф намуданд. шаби ялдо.
шаби ялдо ё худ шаби чила ки яке аз бостонитарин ҷашнҳои мардуми ориёи наҷод аст, ба мисли дигар ҷашнҳои таърихии мо аз фарҳанги ғанӣ ва ҷанбаҳои бузурги ҳаётсоз иборат мебошад. ин шаб аз тамоми шабҳо дарозтар аст ва аҷдоди мо тоҷикон дар дарозҳои таърих аз вуруди ин шаб бо шаҳомат ва шукӯҳи баланде истиқбол мегирифтанд. шаби ялдо аз замони ғуруби офтоб дар охирин рӯзи тирамоҳ оғоз мешавад ва бо тулӯи офтоб дар аввалин рӯзи зимистон ба поён мерасад. замони шаби ялдо тибқи солшумории мелодӣ баробар ба шаби 21 ё 22 декабр рост меояд. худи маънои ялдо аз решаи сурёнӣ гирифта шуда маънои оғоз ё худ таваллудро дорад. چهار جشن بزرگ تاریخی بود که با 4 فصل سال تقسیم شده بود. اگر بگیم که این جشن‌ها جشن عمومی و در شکل وسیع برای مردم بودند، باز یک قطار مراسم‌های خانوادگی، جشن‌های خرد داشتیم که به خاطر ارج‌گذاری به گذشته نیاگان خویش در دایره عائله یا در دایره محیط دیه و کوهستان تجلیل می‌کردند. یکی از همین گونه جشن‌ها باز جشن دیگری است که با نام شب یلدا در فرهنگ‌های مردم تاجیک خیلی خوب درباره آن شهر توضیح داده شده است. абурайҳони берунӣ нобиғаи барҷастаи тоҷик ва тақвимшиноси номдор аз шаби ялдо бо номи мелоди акбар ёд мекунад ва манзур аз ин номро таваллуди хуршед медонад. хабарҳое ки дар осори берунӣ боқӣ мондааст, шаби ялдо ҳамчун шаби аввали зимистон аст, яъне ки дарозтарин шаби сол аст. ҳоло шаби чила чӣ маъно дорад? шаби чила дар ҳақиқат ҳамон шаби ялдост, чун аз фардои ин шаб чилаи бузурги зимистон оғоз меёбад ва ба он шаби чила мегӯянд. аҷдоди мо тоҷикон дар замони бостон як намунаи тақвиме доштанд ки бештар барои корҳои кишоварзию чорводорӣ ба кор гирифта мешуд. онҳо ду вақти солро бо номи чила мешинохтанд. чилаи тобистон ки аз тир шурӯъ мешавад ва чилаи зимистон ки аз даймоҳ оғоз мекардад. чилаҳо ҳар кадом ба ду давра тақсим мешуданд: чилаи бузург ва чилаи хурд. 40 рӯзи ибтидоиро чилаи бузург ва 20 рӯзи баъдиро чилаи хурд медонистанд. инқилоби зимистон лаҳзаест ки офтоб ба нимкураи шимолӣ аз ҷанубтарин нуқтаи эклиптика мегузарад ва шаби ялдо ба он сурате ки шаби дарозтарин аст ва аз ин баъд эҳсоси дарозшавии рӯзҳо ба вуҷуд меоянд. то 21 декабр фасли тирамоҳ аст, яъне шаби ялдо ба вуҷуд омад, чилаи калон мегӯянд сар мешавад. аз диди астрономии нуҷумшиносӣ мегӯянд ки фасли зимистони астрономӣ расид. ҳоло каме жарфтар ба таърихи шаби ялдо назарӣ хоҳем кард. таърихи шаби ялдо ба гузаштаҳои бисёр дур бармегардад, аммо қадимияти дақиқаш ба таври куллӣ мушаххас нест. баъзе аз бостоншиносон таърихи шаби ялдоро 7000 сол медонанд. онҳо ба зарфҳои сафолине ки 7000 сола таърих доранд ҳамчун санади бебаҳс такя мекунанд. ин зарфҳо дорои нақшҳои ҳайвонии моҳҳои ориёӣ монанди нахчиру ақраб аст. албатта ин нақшҳо дар катибаҳо ва ёфтаҳои бостоншиносӣ камёбанд, аммо бостоншиносон мутмаин ҳастанд ки мешавад оине марбут ба шаби ялдоро то 7000 соли қабл радёбӣ кард. ҷашни шаби ялдо дар замони шоҳаншоҳи ҳахоманишӣ дориюши бузург ба тақвими расмии ориёиҳо ворид гардид, тақвиме ки баргирифта аз гоҳшумории бобулӣ ва мисриҳост. ҷашни зебо дар олам аст ки аз замони кайёниён, ҳахоманишиён дар тамоми ҷаҳон мунташир шуда буд. در گذشته دور مردم ما مردمی تمدن آفر بودند، فرهنگ پرور بودند و از همه چیزی مهم و نازک امروز
таваҷҷӯҳи тамоми хориҷиён ва ҳатто олидонишмандонро ба худ ҷалб мекунад. нобаста аз оне ки техникаву технология тараққӣ накарда буд, мардуми мо ҳамун замонҳо ҳодисаҳои гуногуни табиатро дақиқан дарёфтаанд. ва ман фикр мекунам ки сабаби асосии дарёфтани ҳамин ҳолату лаҳзавое ки ҷашну маросимҳои гуногун барпо мекарданд ба он хотир буд ки мардум ба ҳаёти кишовардӣ, чун ин сарзамини боғдорию фарз кардем кишоварзию деҳқонию дигар чиз буд, яъне сарзамини аграрикӣ буд. Мардум ба хотири дуруст дарёфтан, ба хуб ҷамъоварӣ кардани ҳосил ҳамин ҳодисаҳоро мушоҳида мекарданд, донишмандон таҳқиқ мекарданд. То имрӯз дар Бадахшони кӯҳӣ дар ноҳияи Ишкошим санги офтобин вуҷуд дорад. яъне тақвимҳои халқӣ то имрӯз амал мекунанд дар миёни мардум. шаби ялдоро хеле ҷашн хуб мегирифтанд ки яъне ки рӯ ба он гармию рӯшноӣ ҳаст ки мо аз ин чиллаи калон баромада метавонем ба як хуррамию нигоҳии ки гармӣ меорад ба мо Наврӯз ба он niгарем. ҳоло ба ин мавзӯъ мепардозем ки далели ҷашн гирифтани шаби ялдо дар чист. боварҳои кӯҳани орёиҳо бар асоси устураҳо ва шинохти рӯйдодҳои кайҳонӣ шакл гирифтааст. ривоятҳои мухталифе аз иллати баргузории ҷашни шаби ялдо вуҷуд дорад. ривояти аввал: пирӯзии равшанӣ ва нур бар зулмоту торикӣ. дар рӯзгорони бостон зиндагии мардум бар пояи кишоварзӣ ва чорводорӣ буд ва тағйироти обу ҳавоӣ барояшон хеле муҳим маҳсуб меёфт. мардум бо мушоҳида ва таҷрибаҳо тағйироти мудовими шабу рӯзу фаслҳоро дарк карда буданд. он аз кадом таҷрибаҳо ба амал омадааст? аз таҷрибаҳои зиндагӣ. медиданд ки дар ин маврид зимистон чӣ қадар сард аст. ин ҳам дар чӣ рабт дорад? ба баландшавии офтоб. хеле рабт дорад ба илми нуҷумшиносӣ. аз ин лиҳоз ки вақте ки шаби ялдо ба вуҷуд меояд, аз ин маврид офтоб яъне дар гаризон баланд шудан мегирад. агар баланд шудан гирифт, нури офтоб зиёд мешавад. шумо агар эҳсос кунед ки барфе ки дар чиллаи хурд меборад, он зуд об мешавад. барфе ки пеш аз чилла, яъне ки то шаби ялдо меборад, зуд об намешавад, чун нурҳои офтобӣ хеле каманд. офтоб паст ҷойгир шудааст ва аз ин вақте ки шаби ялдо ба вуҷуд омад, аз ин вақт офтоб ба рӯ баланд шудан мегирад, нурҳои офтобӣ зиёд шудан мегирад. оҳиста оҳиста ин рӯзҳо зиёд шудан мегиранд, аз 5 дақиқа то ба 1 соат зиёд шудан мегиранд ки мо инро эҳсос мекунем вақте ки баробаршавии шабрӯз дар Наврӯз рӯй медиҳад. башар ҳамеша кунҷкоб аз кашфи чӣ гунагии вуқӯъи як рӯйдод ба дунболи фалсафаи он мегардад. онҳо таъсири нуру торикӣ ва сармову гарморо ба рӯи зиндагиашон медиданд. аз таъсироте ки мегирифтанд ба ин натиҷа расида буданд ки нур, рӯз ва офтоб намоди қудрат ва некӣ аст. дар муқобили он шабу сармо нишонаҳои бадиҳост. онҳо аз ин мушоҳидаҳо ба ин бовар расида буданд ки шабу рӯз ва равшаниву торикӣ дар як ҷидоли ҳамешагӣ ба сар мебаранд. рӯзҳои дарозтар нишонаи пирӯзии рӯшноӣ ва рӯзҳои кӯтоҳтар нишонаи ғалабаи торикӣ буд. чаро ки фардои шаби ялдо рӯзҳо кам-кам тӯлонитар мешуданд ва некӣ бар бадӣ ва нур бар торикӣ пирӯз мешуд. оини меҳр дар орёно хеле густурда буд. меҳр аз як ҷониб намояндаи ишқу муҳаббат аст, сулҳу дӯстии мардумон аст ва аз тарафи дигар воситаи бастани паймон байни инсонҳост. мардум шаби ялдоро шаби таваллуди хуршед медонистанд. ҳамон гуна ки дар шаби дарозу сард иззади меҳр дар як ғори тангу торик зуҳур мекунад ва офтобро ба армуғон меоварад.
سرجم می‌شدند آنها آتش می‌افروختند گردی آتش لطیفه‌گویی هزلگویی شاهنامه‌خوانی و قصه‌گویی می‌کردند خب کوشش می‌کردند که آتش تا صبح خاموش نشود این به آن خاطر بود است که دیوی سرما باید سوزانده شود و علاوه در روی خانه که برای آنها بود مخصوص طعام‌های ایدانه بود یعنی در اون شب اصلا کوشش می‌کردند که در کوهستان شوربا یا طعامی آش پلو می‌پختند و اول به خانه‌های شخصان بیماری که با این جشنگاه یا که این مراسم تشریف آوردن می‌تونستند حتما با آنها تقسیم می‌کردند به خاطر عیادت بیمار واجب بود و علاوه باقی مانده آن رو به خانه‌های که اونجا در حق همسایگی زندگی می‌کردند به خانه‌ها تقسیم می‌کردند و باقی مانده خود همون مستفیدین دهه یا شخصان روزگار دیده برای که در دوام شب گرسنه نمانند تناول می‌کردند و قصه گویی می‌کردند و میوه‌های رمزی هم اصلا در بالای دسترخوان در اون شب و روز بوده. آداب و رسوم شب یلدا. آداب و رسوم شب یلدا در طول زمان تغییری چندانی نکرده است. در نخست گردی دسترخوان نشسته از آن استقبال می گرفتند. قبلتر از آن گردی گلخن جمع می شدند. آتش نماد خورشید بود و افروختن گلخن به خاطر پاس داشتن گرما انجام داده می شد. دومین رسوم ماندگار این جشن مثلخوانی و قصه گویی در شب یلداست. این یک حالتی بوده است که از گذشته تا کنون رواج دارد. مثلا در این شب مردم تاجیک بیشتر از داستان‌های شاهنامه قصه خوانی می‌کردند. سومین مورد فال حافظ در شب یلداست. معمولا در شب یلدا بزرگ عائله دیوان حافظ را به دست می‌گرفت و از آن غزل‌ها می‌خواند. شاهنامه خوانی یکی از رسوم ارجمند شب یلدا دانسته می شود. جذابیت شاهنامه خوانی به شیوه نقلی چند برابر پرشکوه‌تر جلوه‌گر می شود. از جذابترین آیین‌های شب یلدا یا شب چیله دسترخوان و انواع خوردنی‌های آن است. خوان شب یلدا شامل میوه‌های مخصوص و دیگر خوراک‌های اشتهابخش است. در شب چیله در دوران قدیم سفره گسترده می‌کردند و میوه‌های تر و خشک و دانگی‌ها روی آن می‌گذاشتند. از انواع دیگر این سفره می‌توانیم به آتشدان، عطردان، بخاری و شاخچه‌ها اشاره کنیم. محض در همون شب انارها رو کفانده روی دسترخوان می‌گذاشتند. خب از روی عقیده و مشاهده ها برمیاد که آنها انار رو به خاطر رمزی برکت و فراوانی و میگفتند که آغازی موسم سرما باید که در خاندان برکت و فراوانی باشد و علاوه میدونیم که خود رنگ انار هم رنگ سرخ است که شروع آفتابی به غروب رفته است و همین رنگ در فرهنگ‌های مردم تاجیک رمز قدرت و توانایی دارد و امروز ببینید که یکی از رنگ‌های اساسی پرچم دولتی ما همین رنگ سرخ است و سبزوات و میوه‌جات دیگری که روی دسترخوان گذاشته میشد حتما این تربوز بود و تربوز هم دو پاره کرده در روی دسترخوان گذاشته میشد و پس از گذاشتن همون لحظه اساسی که رقص سرودخوانی و آتش افروزی میکردند آنها تربوز رو بعد تناول میکردند. شب یلدا در شاهنامه فردوسی نیز بازتاب داشته است. فردوسی در پایان داستان هرمزد ساسانی از این اشاره به گذرا بودن این جهان بار دیگر از خوانندگان خویش میخواهد همیشه به نیکی روی بیاورند و سپس اشاره به فرارسیدن شب خجسته چیله دارد و اینکه باید این شب درازترین را گرامی داشت. یکی از معروفترین اقدام هایی که اجداد تاجیکان در شب یلدا انجام میدادند تهیه و آرا دادن میوه های مخصوص این شب است. میوه انار و تربوز بهترین شهرت را در میان میوه های یلدایی دارند. چرا انار به نماد اصلی شب یلدا تبدیل شده است؟ جشن شب یلدا به استقبال زمستان است. با شروع فصل سرما و احتمال پیدایش مریضی ها انار به عنوان میوه‌ای که در بالا بردن سیستم مسئولیت بدن نقش دارد شناخته می شود. با همین دلیل روی سفره های شب یلدا قرار می گیرد. از سوی دیگر این میوه با دلیل داشتن دانه های فراوان و رنگ سرخی بلند نشانه شادمانی و برکت و فراوانی است.
хабаррайҳони берунӣ ҳам дар бораи шаби ялдо маълумот медиҳад ва он ҳам хони идонаи ҷашни шаби ялдоро мегӯяд ки ҳатман дар рӯи хонҳо мардум дар гузашта тарбуз мегузоштанд ва анор. Яъне ин ду мева аслан рамзи баракату фаровонӣ ва рамзи шабеҳ ба офтоб буд. Ҷашни сирф миллӣ аст, барои яъне равшан кардани тафаккури ҷомеа аст ва бояд ки ҳатман аҷгузорӣ шавад ва таҷлил гардад. ин ҳодисаҳои табиат аст. ягон рабте на ба дин дорад, ягон рабте на ба ягон хел чизҳои хурофотӣ дорад. ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз 6 апрели соли 1993 бо талошҳои пайгиронаи эҳёгари таърих ва тамаддуни тоҷикон дар замони муосир фарзанди бароманд ва абармарди майдони сиёсат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба яке аз созмонҳои бонуфузтарини дунё созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО пазируфта шуд. Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои илм, маориф ва фарҳанг ЮНЕСКО дар ду самти асосӣ мероси фарҳанги ғайримоддӣ ва мероси фарҳангии моддӣ бо ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳои фарҳангиро ба роҳ мондааст. хушбахтона дар баробари намунаи хеле зиёди мероси фарҳангии моддӣ ва ғайримоддии тоҷикон ки то ба имрӯз ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид шудаанд, 4 ҷашни бостонӣ ва эҳёгаштаи тамаддуни тоҷикон, Наврӯз ҳамчун рамзи эҳёи табиат, ҷашни Сада, ҷашни Меҳргон ва ниҳоятан ҷашни шаби ялдо мебошанд. шаби ялдо чун ҷашни милливу фарҳангӣ ба рӯйхати эътиборноки ЮНЕСКО дар ҷамомади 17 он дар Марокаш дохил карда шуд ки минбаъд мисли ҷашни Наврӯз ва Садаву Меҳргон чун мероси ҷудонопазири аҳли башарият шумурида мешавад ва ин мусоидат менамояд ки чун мероси ғайримоддии маданӣ дар ҷаҳон хубтар шинохта шавад. дар маълумотномаи ЮНЕСКО омадааст ки шаби ялдо дар охирин шаби тирамоҳ ҷашн гирифта, дар он шаб хонаводаҳо дар атрофи дастархони ҷашнӣ ҷамъ мешаванд. ин хона бо ашёву таомҳои рамзӣ аз он ҷумла чароғ ки нишона аз рӯшноӣ аст, об рамзи покӣ, меваи сурх мисли анор, тарбуз, шалғам, ҷувори макка ва ангур ки рамзест аз гармӣ оро дода мешавад. ба воситаи амалҳои созандаи пешвои миллат зина ба зина ошкор ва равшан шуданд. мо дар амал фарз кардем вақте ки ҷашнҳои бузурга сохтем, аз тамоми дунё донишмандони бузурги олам инҷо омаданд ва ба воситаи суханрониҳои илмии худ барои ҷаҳониён бори дигар собит намуданд ки миллати тоҷик кист. аз даврони соҳиби истиқлолӣ бояд шукрона кард, зеро маҳз дар забони соҳиби истиқлолӣ миллати тоҷик, халқияти тоҷик тавонист ки бо дастуру ҳидоятҳо ва роҳнамоӣ бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳама дастовардҳо дар ҳама ҷода ноил гардад. арзишҳои миллӣ ки пешвои миллат барои мо инро ҳувайдо кард, ин яке аз падидаҳои бузургтарини миллати мо аст. дар замони соҳиби истиқлолӣ мамлакат дар қатори дигар ҷашну оинҳои бостонии тоҷикон, ҷашни шаби ялдо низ дубора эҳё ва ба тамоми оину русуми инсонсозаш таҷлил мегардад. оину таомулҳои шаби ялдо одамонро ба амалҳои хубу писандида, аз қабили ба ҳам сухани нек гуфтан, ҳамдигарро эҳтиром намудан, дар осоишу оромӣ умр ба сар бурдан, дар ҳама ҳолат шарики ҳамдигар будан, кори хайр кардан, заминро дӯст доштан, табиатро ҳифз кардан ва дигар кирдорҳои нек даъват мекунад. худованд барои мо ҳамин истиқлолат дод. ин бузургтарин неъмат аст ва хушбахтона ки беҳтарин мард сарварии ӯро ба ихтиёр дорад. мо бояд ҳама ана ҳамин сиёсата бояд дастгирӣ кунем. миллати мо 1000 сол интизории ҳамин гуна давлатдориро дошт.
امروز ما میتوانیم به واسطه بگیم که پیشوای معظم ملت ما در حقیقت بنیادگر یا که احیاگری تاریخ تمدن فرهنگ ملت تاجیک هستند. ما در همین دوره یک قطار کارهای علمی تحقیقاتی روی کار آمدند که به واسطه بهر آموزش، تحقیق و شناختی واقعی فرهنگ ملت تاجیک است. ما میدونیم که فرهنگ مردم تاجیک یعنی نسبت به دیگر خلق ملت‌ها چندان فرهنگی نو ندارد، یعنی همه چیزی که هست ریشه در تاریخ میگیرد و این ملت هنوز از زمانهای قدیم که بیش از 7000 سال است تمدن، شهر آفری، فرهنگ آفری، سرجمی و اتفاقی را به خود کسب کرده بود و این ملتی است که در همه دور و زمان و البته سرچشمه‌های تاریخی چی در اروپا چی در دیگر قشرهای سیاره ملت تاجیک را مردم اروپا را همچون ملت تمدن آفر و مردم فرهنگی میشناسند. امروز تمامی عالم ملت تاجیک و تاجیکان همچون ملتی دارای فرهنگ و تمدن پرغناوت داشته احترام و اعتراف می نماید و نیز تشبث و اقدام‌های فرزند برومند و احیاگری این همه جشن‌های باستانی سرور محبوب تاجیکان محترم امامعلی رحمان را همچون نمونه عالی گرامی داشت در زنده ساختن خاطره تاریخی و احیای کهن جشن‌های فراموش گشته احترام و قدر می نمایند. ما را می باید از این نوید تازه به تازه که در سطح بین المللی و از طریق سازمان‌های با نفوذ جهانی شگفتی‌های تمدن باستانی تاجیکان را به جهانیان عرضه می‌دارند افتخار داشته باشیم. روحی تازه گرفته با تشبث‌ها و کارهای من بعده خود چون پیشوای خردمند و دوراندیش سرور محبوب دولت محترم امامعلی رحمان آبرو و نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی باز هم بلند و بالا برداریم.